želiš, budi i ti jedna od nas. Wings, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć i sigurno bit ćemo jače od svih. Wings, osmijeh koji očarava i osvjetli naš svijet, daje osjećaj što zna pravi put. Ako to želiš, budi i ti jedna od nas. Nebo se žari od čarobnih zraka, avantura je počela sad. Pod zvijezdama taknem nebo i putujem kroz svemir. Tad vrijeme nestaje, samo mašta ostaje. I moj let do neba. Wings, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć i sigurno bit ćemo jače od svih. Wings, osmijeh koji očarava i osvjetli naš svijet, daje osjećaj što zna pravi put. Wings, daj čarobni wings, samo moj zvijezdani let i snaga te sjajne zrake ispod tog znaka Wings. U Alfiji se održao bal vila i majstora čarolije iz Crvene fontane. Trix nisu propustile ovu priliku da pokušaju još jednom ukrasti Stelin čarobni prsten. Jedino ih Bloom, koja se prvi put pretvorila u vilu, može zaustaviti. U međuvremenu se razvila posebna veza između Brandona i Bloom. Kao što sam rekao, današnja vježba će biti malo teža. Profesore Palladium, ugrizao me je komarac. Da, pa blizu smo močvare. I to je samo komarac, nije ništa strašno. Pogledajte gdje me ugrizao. O ne, pa mislio sam biti vrlo kratak, da, preći na stvar. Jadni profesor, ne bi ga trebali tako gnjaviti. Da ima samopouzdanje, ne bi ga tako zezali. Dobra vila mora slušati što je priroda govori. Današnjim testom ćemo provjeriti vaše vještine. Podijeljene ste po grupama, što znači da možemo početi. Imate 3 sata da izađete iz crne močvare i dođete do mračne šume. Bez korištenja čarolije. Zapamtite, slušajte prirodu i prihvatite njezine savjete. Ovo je mjesto totalno odvratno. O da, draga. Ovo blato je baš nezgodno. Ne znam jeste li svjesne da smo do koljena u onom što bih ja nazvala problematična bara od blata. Dobro, curke, u zaklon. Ja ću to srediti. Ne, nemoj Tehna! Moramo slušati prirodu. Nešto miriši, što je to? Rekao je da slušamo, a ne da mirišimo. Miriši po plinu. Brišimo s ovog mjesta. Ok, da vidimo. Jedna iskra i bile bi spržene, drage moje. O da, puno smo riskirale. Posebno ti, Tehna. Poslaću ti račun za novu odjeću. Napokon slobodne. Zbilja ću jednog dana poludjeti od predavanja. Znat ti, glupi dive, gdje si? Ovdje sam, tu unutra. Mogu li sad izaći? Ukočio sam se. Pusti ga da izađe, Darcy. Kakav smrad. Možda nisam trebao jesti onaj grašak. Bez obzira na grašak, Nat, ti uvijek loše mirišeš. Moramo naći neko mjesto s boljom ventilacijom. Moraš biti pažljiviji, Nat. Niko ne smije znati da si tu. Školska pravila su jasna kad su u pitanju zvijeri, životinje i drugi ljubimci. Kao što rekoh, moramo biti pažljivije. Već smo prekršile jedno pravilo danas jer smo neopaženo zbrisale s predavanja.
Ali mi smo vještice, zar ne? Tu smo da bi kršile pravila. Ti, jesi li zaboravio iskoristiti telepatiju i poslati poruku ili si želio da svi saznaju za nju? Oprostite veličanstvo, ali imao sam hitnu poruku i skrivao sam se blizu škole Crvena fontana. Kao što ste mi rekli, I? i čuo sam da mađioničari dovode mog zarobljenog trola u Magix i da će ga predati policiji i zatim ga odvesti u zatvor. Kakva beskorisna zvjer! Nije mogao čak ni uzeti Stelin čarobni štap. Kad smo već kod toga, uhvaćen je u kući one zemljanke, Bloom. Ako ga budu ispitivali, sve će priznati. Reći će sve o nama i upast ćemo u nevolju. Opusti se, Stormy. Evo što ćemo napraviti. Oslobodit ćemo trola, iskoristit ćemo njegov put u Magix i riješit ćemo ga se zauvijek. Znaš, Sky, imam čudan osjećaj. Kao da će se nešto čudno dogoditi. Ne bi bio tako siguran da sam na tvom mjestu. Ne znam. Vidjet ćemo. Opustite se, dečki. Kao što vidite, držim kontrolu nad ovom letjelicom u potpunosti. O, da? Možete se kladiti i ne zaboravite, ja sam kapetan. Kako je tamo iza? Sve je okej, zarobljenik je miran. Ups, izgleda da sam to prerano rekao. Što je to bilo? Dolazi s vanjske strane, nešto je tamo. O čemu pričaš? To je nemoguće. Senzori ne očitavaju ništa. Pogledajte, letjelica Crvene fontane. Hajdemo vidjeti! Požurite, treba im pomoć. Dečki, jeste okej? Zar to nije očigledno? Svi smo prilično dobro, hvala. Ha? O, ne. Gdje je trol? Pobjegao je. Što? Trol? O ne! Prebacivali ste trola i pustili ga da pobjegne. Nismo nikog pustili. To je bio nesretan slučaj. Izgubili smo kontrolu i... Mehanička greška. Kako god, ne morate se brinuti. Ima lisice. Riven, vidi što sam pronašao u blatu. O ne, ali... Što vi, cure, radite ovdje? Na zadatku smo kod profesora Paladijuma. Onda se vratite na zadatak i nemojte se ništa brinuti. Prepustite to majstorima čarolije. Stvarno? Majstori će doći ovamo kad? Pa ovdje smo, šašava curo. Ono što Riven želi reći je da je bolje da se vi vratite u Alfiju dok mi pokušavamo uhvatiti tu životinju. Ne trebam vašu pomoć, veličanstvo. A ni vi nam ne trebate govoriti što da radimo. Mi ćemo se pobrinuti same za ovo. Radite što hoćete, ali nemojte reći da vas nismo upozorili. Idemo, dečki, primimo se posla. Moramo uhvatiti trola. Što ćemo sad? Možda bi mogli krenuti s njima i pomoći im da uhvate trola. Ne, mislim da to nije dobra ideja. Mislim da bi se trebale vratiti zadatku koji nam je dao profesor. Svi znamo kakav je taj trol. On je divlja zvijer. Sky i ostali bi mogli imati velikih problema. Okej, ako tako sve mislite. Pa jedna je stvar sigurna. Nešto čudno se događa. Jeste li primijetili rupu na avionu? Avion je pogođen u letu. Znači, netko je trolu pomogao da pobjegne. Bojim se da imaš pravo. U tom slučaju, nemamo baš puno izbora, zar ne? Udarac je isključio stabilizator. I onaj tko je isključio stabilizator pomogao mu je i s lisicama. Ali zaključani su vidovnjačkom bravom. Za otvaranje su potrebne posebne moći. Hej, cure, pogledajte ovo. Trolovi otisci, primjećujete li nešto? O da, ima nogu kao prekooceanski brod. Velike noge koje ne ostavljaju otisak. Pogledajte, postoje sve manje vidljive i na kraju nestaju. A zemlja je mekana. Kako to objašnjavate? Kao da je trol ultrazvučnom brzinom izgubio kilažu. Izgleda da je trol nekako pronašao način da postigne bestežinsko stanje. Pa to zvuči kao čarolija lebdenja. Da, ali trolovi ne poznaju čaroliju. To znači da mu je netko pomogao. Nastavimo, ali oprezno. Tko zna što se nalazi u močvari? Idemo, cure. Pronaći trola u močvari je teže nego što sam mislila. Može biti bilo gdje. Ova tišina je strašna. Močvara upija svaki zvuk. To je dobro, tišina nam može pomoći. Da slušamo glas prirode. Ne opet, ja ne čujem ništa. Ha? Pa
Pa, daje li ti majka priroda neke prijedloge? Počela bih odavde. Zašto? Što ima tamo? Ni meni se ne ide tamo, ali stvarno osjećam da je to pravi put. Da, ja osjećam isto. To je pravi put. Hajdemo onda, ovuda. Valjda nam neće biti žao. Hej, ove grane su žive. To je nemoguće, Riven. Nijedan oblik života tu ne bi preživio. A zašto ne? Nema ničeg što bi životinje jele. Jesi li 100% siguran u to? Jesam, ali polako počinjem sumnjati. U pomoć! Ne radite galamu. Prepoznam ove biljke. To su tihe mesožderke. One mrze galamu. Stvarno? Teško mi je povjerovati u to. Vidiš? Ništa se ne događa. Ne mičite se. Oj. Mogla bi probati malo zašutjeti. U pomoć! Prestani vikati, Timi, ne mogu razmišljati. Tu ste znači. Nastavite šaputati. Ne želite valjda remetiti proces probave ovih biljaka? Budite malo tiši, glupani. Sve je u redu, biljčice. Možeš se opustiti. Drago mi je što te opet vidim, Bloom. Sad možeš normalno pričati. Nismo više u opasnosti. Mislim da bismo svi zajedno trebali potražiti trola. Što kažete na to? Pa, ja se slažem. Odbijam ići s vilama. Onda si sam, frende. I ako nađeš trola, obavezno nam javi. Kao prvo moramo čuvati vile, a onda i trapa od Timija. Riven, sad si pretjerao. Ti si samo potrčko princes Kaja, Brendone. Zašto mu još i ne počistiš staju? Vrijeđaš me, Riven. Pa? I što ćeš sada napraviti? Nisi više dio ekipe, frende. Jesi shvatio? Dobro, idemo pronaći tog trola. Ovo izgleda dobro. Hvala. Znam da ovo zvuči glupo, ali ovo žbunje se miče. I meni se tako čini. Možete prestati misliti jer se zbilja miču. Što se događa? O, to je vrtlog. Moramo odmah izaći odavde. Hvala, Sky. Pažljivo, nemoj pasti u vodu. Mogli bi upasti u vrtlog. Riven! Držim te. Polako, Riven. Ne puštajte me! Držim te, neka mi neko pomogne. Ne mogu više izdržati. Ajmo, dečki, vrijeme je za pokret. Moramo uhvatiti trola. Već smo dosta vremena izgubili. Pronašli smo ga. To je Amril. Vile u Alfiji su u opasnosti. Cure su u klopci. Moramo nešto napraviti prije nego što trol nešto pokuša. Moramo biti brzi i efikasni. Kao prvo, pronađite način kako da ometate trola. Nadam se da tvoj plan ima i broj 2. Naravno.
Brandon i Timmy će ga uhvatiti, a Riven i ja ćemo mu staviti lisice. Ima li neko nešto protiv? Dobro, idemo onda. Hej ti, veliki ružni, sjećaš nas se? Dođi i uhvati nas, Stupane! Hajde! Hajde, brzo, što čekaš tako dugo? Stavimo lisice. Lakše reći nego učiniti. Požurite malo, dečki, ne mogu više izdržati. Super, opet smo ga izgubili. Kako dobar potez. Znači, vi ste majstori čarolije, ha? Majstori za što točno? I to nam je hvala. Brandone, O, ti si. znaš, bez obzira što si izgubio trola, ono što si tamo napravio je bilo baš super. Hvala ti, Bloom. Ali znaš da to nije istina. Spasili ste one nezahvalne vile od trola. Znam, Bloom. Tvoje kolegice nisu puno pogriješile. Mi nismo majstori čarolije. Mi smo gomila početnika. Ali, Jedino što zajedno dobro radimo je raspravljanje. Nemoj mene kriviti, Sky. Kod Timija su bile lisice. Što? Kod tebe su bile. Kod mene. Sad je dosta. Ako ne budemo ekipa, nikad nećemo moći uhvatiti trola. Upravo si. Moramo biti zajedno ako želimo uspjeti. Da probamo ponovo? Dobro. Jesam te. Riven i ja smo sklopili primirje. Više bih volio trajni mir, ali i ovo nije tako loše. Znala sam. Moraš se opustiti, Stormy. Sve je pod kontrolom. Ali možda se izgubio. Nemoguće. Kada trol nešto nanjuši, ne može se izgubiti. Možda je zaglavio u živom pijesku. Ali naša antigravitacijska čarolija, ona bi ga spriječila da potone. Što ako je zbog toga izgubio trag? Nikad nisam napravila plan koji nije uspio. Što? Jadno stvorenje. Ha? Vidi tko je tu. Napokon. Uspio si. Dali smo ti slobodu. Obavio si svoj zadatak, sada te moramo vratiti u zaborav. Zbogom, trolu, naša tajna nestaje s tobom. Zadatak izvršen. Vraćamo se u mračni toranj. A sada što čujete? to nije zvuk, to je više osjećaj. Ali to ne možeš čuti. To moraš osjetiti. Dobro, onda bi ovo trebao biti pravi put. Opustite se. To sam naučila. U ovakvim situacijama Bloom je nepogrešiva. Došli smo do kraja puta. Ali ovdje nema nikog. Ne znam što da kažem, ništa ne osjećam. Osjećam neku negativnu energiju u ovom dijelu močvare. I ja isto osjećam. Kao da je netko bacio čari. Netko je upotrijebio čari da trol nestane. Najprije su mu pomogli da pobjegne, a onda su mu pomogli da nestane u močvari. Ali tko bi tako nešto napravio? Što si to pronašla, Bloom? Nisam sigurna. Možda griješim, ali ova pere mi izgledaju poznato. Znate li što je to? Ajsina patka. Kakve veze ona ima s pričom? Nisam sigurna, ali to bih stvarno htjela otkriti. Pa, ako nemate ništa protiv, mi bi se oprostili. Ne brinite, potpuno vas razumijemo. Vidimo se! Promatrao sam vas danas na vježbi. Iako ste došli u zadnji čas, stvarno sam zadovoljan s vama. Što?
Pokazale ste hrabrost, inicijativu i velikodušnost. Podjednako dobro ste se pokazale u donošenju odluka, pa sam vam u vezi te vježbe htio reći da je to bila samo probna vježba. Nije fair. Sve smo to napravile ni za što. Nisam rekao ni za šta, gospođica Amaril. Neki su dosta toga naučili danas. Zadatak je bio totalna katastrofa. Točno tako, izgubili smo trola. Ali ovo je bilo sjajno iskustvo. Točno, prinče Sky. Prvi put u životu sam se osjećao kao dio ekipe. Nego, znate što? Prava ekipa majstora Čarolije nastala danas. Slažem se. Društvo, učinite mi uslugu. Prestanite me zvati prinče, osjećam se staro. Stella, jesi li budna? Da, Jel sve okej? da, Bloom. Laku noć. Laku noć, Stella. Laku noć, Sky. U sljedećoj epizodi vještice neće odustati jer žele Stellin čarobni prsten pod svaku cijenu. Veliki izazovi tek počinju za Winx. Hoće li biti dovoljno snažni da to izdrže?